Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay ti adal kadagiti na ayat adumdumeg. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Marlon dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan nanang? Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talon anak ko. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang adda ka kuma ijay pagadalan. Saan nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay na anak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakasta. Kita ang dagiti padam nga ubing. Agis eskwela da. Sige. Na magagalitak to inton sumaron watawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agiway-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadi amapan di eskwelahan ita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay? Masaduta kon. Mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo. Wen, ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak lang dananang ijay bangkag. Anya, nagrigat ti agtrabaho ijay talonan niya. Iso ti sang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen, ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen, ngam, nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Iso asikalatan ti sumrak iti pagadalan, Dani. Unay kananak ko. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito igarden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan ta isumot ti pangalalaan iti pagbiyaga. Ay, no kumangamin nagadal ka idi. Amangan no saan akas to iti biyag mo ita. Ay, saan abale nanang? Kabalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Agyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo anak ko. Awanan yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kapsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman nak unay anak ko. Takas ta ti kapanunutam. Kat sapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Unanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Girly. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko nana, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa. Marlon? Oh, apay, Glory. Kaslada kahit mga ibaga Marlon. Ibaga mo apay. Adda ka di parikot? Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidak. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan? Marlon, agwin naswasta ko man.
Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Sana bali. Tano talaga adata ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta ti dalan ta. Mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan no anyaman ti arapaap mo. Wen, talaga akayat kong agwil nas wastapay. Apay, Glory. Anda ka di nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak kaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare. Nasakit nga agpaisto ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. Kasladyak maklon, pare. Nasakit tirik na. Gaboy tinapasamak. Nasakit ta talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amerikrik nam, pare. Pare. Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday ta ti pakadadailam? Pare. Jack amuno agayatak pa'y. Kas lang amin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako na Manong. Gapo kada kayo kaninanan. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan Manong, gapo taamok asyak matlaang tinangnang rona nga agnumar. Kan maysa, jak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa kading ko? Nagadumat abalasang dita, Manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen, ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti Jack ay ayatan. Sabagay! Marlon, anak ko. Sigurado ka ngay ayatem day dya babae. Unanang. Ay ayaten na ka nga tamay. Unanang. Mariknak day ta. Ay. Apay ka din, nanang. Agdwa-dwa ak ngamin iti day dya babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali nanang, tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka din ngay kanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love? Ada kaming pag-invest ak a negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam? Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakal mo't gayam, love. When ta pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000.
Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanyak? Ala. Ikan ka nga rod, intong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mata. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kanu ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rod, Love, kumusta nga ije ko naman nag-invesam? Nagbayad akon, love. Ket, addan na pasublim. Awan pa'y, masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. One love. Ala, anusam nga rod, love. One, para matlaang kadata. Manong, nakitak mat jay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay? Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, yaso adinak inawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay. Un nga raw, anak ka. Iso adi na kainayaban, amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdua-dua ak ititigtig na iday jay ababae. Ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ka. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti day jay a girlfriend mo. Ay na, nanang, girly, ading ko. Huston, di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya? Nanang. No agdan na kayo. O di agkalaysa kayo. Di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay. Apay, nanang. Di yu ka di kayat? Saan nga iti kastanak ko? Ngam nasaysayaat ko man no agkalaysa kayo pa'y nga umuna. Tapno nasayaat matlaang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel? Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan day to'y. Tapno masigurado ti seguridad na day to'y balay kan lotem. Ha? Anya ngay tilinaon na day ta. Ibagbaga day ta kasuratan, asikalaang ti akin kukwa iti day ti abalay kan lote. Kastagayam. One love, iso di ka nagdwa-dwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma akon.
Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma kamat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Jak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, adadag ito'y papeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Sublata kun da ito'y balayo kan tiloteyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita kan agsagana. Marlon, at pakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak nung nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga inlako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Huh? Lino kunak, Leticia. Imuna. Jay kwartak akinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kwa? Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sa ata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Guston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar mo't langin ti amin. Maladingitan ako unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Ay, pare. Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalao sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matan kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ala, isardeng mo ti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Linukod ang pailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Ala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikarya para ken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babae talaga para ken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit tirik na gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumeten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris, ana pataglat ta, ti kaadda, ti adal.
Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan kwa na. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kat agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad-adal pay laeng, asaya atin nyo ti panagadal nyo. Taday ta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay kunada aruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga, aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng imong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo